Vaqt şerifleriniz hepinizge hayırlı olsun. Kırım'ın en belli, en meşhur canvisiz yarışı yayında. Kırım'ın çeşit köşelerinden istidatlı balıkçılar öz kabiliyetlerini bizde takdim ete. Nihayet, nefbet bizim bulbul sesli en kichkine yırcılarımızga geldi. Balalar, siz hazırsınız mı? Canvisiz efirde. Bizim Dilber iştirakçımızla sizni tanış etmege isteyim. Selam алейкум, senin adın? Даша Тимофеева. Даша, почему ты решила принять участие в нашем проекте? Почему ты изучаешь крымско-татарские песни? Я хочу на каждый конкурс ездить и хочу разнообразить свой репертуар, чтобы петь английские, татарские и русские песни. А какую песню ты сейчас исполнишь нам? Я исполню крымско-татарскую песню, первую «Машалла». Машаллах, хочу я тебе сказать, ты большая умничка. Тяжело ли было учить крымско-татарские песни? Ну, когда как. Иногда было тяжело, иногда легко. А сколько у тебя в репертуаре уже крымско-татарских песен? Ну, пока 3, но скоро будет уже много. Машалла, я желаю тебе удачи и уверена, что ты сегодня достойно выступишь. Салям алейкум, Дашенька. Алейкум салям. То есть, здравствуй. Мы очень рады тебя видеть здесь. Хотелось бы пожелать тебе удачного выступления. Почему именно тебе? Потому что ты сегодня у нас первая. Это ответственно, это волнующе. Но судя по твоей улыбке, у тебя получится. Сагол, мы ждем. Достар, iştirakçımız sanaga çıktı. Келіңіз, оны анасымен танышалайық. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Тимофеева Марина Васильевна. Я мама Даши Тимофеевой, участницы. Я понял. А какую песню она будет сегодня петь? Она будет петь народную песню «Машалла». Это из репертуара Заремы Ханум Алмазовой. Вот, в джазовой обработке. А что заставило вас выбрать крымско-татарскую песню? Ну, это не мой выбор, это выбор моего ребенка. Вот, ей очень нравится. Мелодичная, звучит красиво. Вот, и как-то вот у нее получается легко разучивать песни. То есть это ее выбор, и она сама решила, Исключительно да? ее выбор. А кто ей помогал в этом? Преподаватели, у нас высококлассные специалисты, педагоги Замир Эдемович Ибраимов и Эльмира Бекирова. Что вы можете пожелать своей дочери? Удачи. Удачи. Давайте посмотрим на ее выступление. Спасибо. Все хорошо, не волнуйся. Давай вторую.
Супер, Дашенька, Дашенька, вернись, пожалуйста, вернись, пожалуйста. Вот здесь вот мы впали в такое затруднение. Чтобы вывести нас из этого затруднения, мы попросим тебя спеть что-нибудь еще на русском языке, хорошо? Есть такое? Можешь на английском? У меня есть и то, и другое. Да ладно? А можно без хлеба? Фирменное есть такое? Фирменное есть? То, что ты больше всего любишь. Есть «Леди-звезда». Давай. Вот и опять ласковый вечер, звезды зажег во тьме. Свет их далек, но яркая звезда вдруг улыбнулась мне. Леди-звезда, а как вы сумели так высоко взлететь? Спасибо, 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 Дашенька, спасибо. Гонять мы тебя дальше не будем. Интересно вообще. Ну. Могу тебе раскрыть секрет. Тут Асан ага просто вот от тебя в восторге таком. Он прям вот сидит тут и влюбился, кажется. Так что его сердце ты уже покорила, Дашенька. Ну а ты жди результатов. Скоро мы их объявим. Спасибо. Спасибо. Невбеттегі Арслан парчасы маңа мұсафірлікке келді. Селам алейкум, сенің адың? Менің атым Илми. Илми, сен қач яшындасың? Мен 9 yaşındам. Санаға чықмаздан evvel heyecanlanasın mı? Yok. Yok. Aysa, men sana muvaffaqiyatlar dileyim. Илми, селям алейкум. Алейкум селям. Менің атым Илми, соядым Терликчи. Жанкой шелінден келдім. Мен 9 yaşındам. Мен халық жерлеріні отме Бұлбұл ве 18-ге келді яшым, ижра етeceğim. Машалла, машалла. Ерлауыз ерларыны бізде сені dinleyeceğimiz. Машалла Илми, біз бек бегендік. Кел екінші ерні ерла, dinleyik. Я с тоской ловил взор твой ясный, песни пел, грустя и любя, но ответ
Sağ ol Elmi, sağ ol, maşallah. Олен бір güzel sesin var. Кел, мына біз сенің анкетада көрдік, сенде 18-ге келді yaşın бір ерні білесің, Ерна бізге музыкасыз. 18'ge geldi yaşım, sevdalığa kaldı başım. Bilgin olsa sevmeseydim, sana gönül vermeseydim, yaş yüreğim otka yandı yar. Bilgin olsa sevmeseydim, sana gönül vermeseydim, yaş yüreğim otka yandı yar. Bilgin olsun sevmeseydim, sana gönül vermeseydim, yaş yüreğim otka yandı yar. Bilgin olsun sevmeseydim, sana gönül vermeseydim, yaş yüreğim otka yandı yar. Maşallah, sağ ol Elmi, sağ ol. Güzel bir sesin var. Aydı biz endi neticelerini sana son aytırmız. Yaxşı, bekle. Çok sağ ol. Мына böyle Дülber kızçık bana misafirlikке keldi. Senin adın? Mavile. Mavile, sen kaç yaşındasın? 10. Kırım Tatar estradasından en çok nasıl yırıcılarını beğeniyorsun? Emine Mustafayeva, Asiye Saleh, Server Kakura. Tamam, Emine Hanım ve Asiye Hanım bugün jüride oturalar. Onlara birkaç söz aytarsın mı? Men keçem finalga. Yani sen finalga geçmeye istiyorsun, Sana muvaffakiyetler dileyim. Buyur sana. Selamünaleyküm. Sen bizge neler getirdi, nasıl yırlar getirdi? Vatanım Kırım ve yırlarım. Ay maşallah, sen ana vatanını pek sevgen kızsın. Onun için öyle yırlarını seçip aldın, Ay, dinleyek seni. Güzelsin güzel, dağların yüce, yürekte varsın, diz çok erecek. Sendedir bilim, ömrümün sırrı, yalnız sensin, yüreğim yarı. Sendedir bilim, ömrümün sırrı, yalnız sensin, yüreğim yarı. Dünyada varsın, ey anahırım, sen benim bitmez, tükenmez yarım. Vatanım Kırım, milletim Kırım, canım da Kırım, hanım Kırım. Sağ ol Mavile. Pek güzel yırlarsın, tek heyecanlanma, yaxşı? Sen yaxşı monitorlarını iştesin, kolonkalarını yaxşı iştesin. Minusovkanı iştesin. Muzıkanın sesi yaxşı geliyor sana, Çünkü sen güzel tutasın ama biz duyduk sanki sen eşitmeysin. Gel ikinci yerini yırla ve biz son anlarıq. Her şey mi yaxşı? Yırlarım, Buyur. Gönlüm yırlamak ister, kalbim yırlamak ister, canım yırlamak ister. Hayda
Мавиле пек güzel yırlaysın, kulağın işte pek güzel, bunu biz duyduk. Ve karakterin duyasın. Pek güzel, senin de neticelerini bekle, inşallah. Yaxşı? Sağ olun. Bakınız nasıl Dülber prinsesa manga musafirlikке келді. Senin adın? Мен Лиза Яшина. Лиза, сколько тебе лет? 7. 7 лет, и ты теперь решила участвовать в нашем конкурсе? Да. Ты переживаешь? Да. Я думаю, что у тебя все получится. И хочу еще спросить, а тяжело ли было учить крымско-татарские песни? Нет. Не тяжело, да? Я желаю тебе удачи, уверена, что у тебя все получится, и жду тебя на сцене. Молодец, Лизонька. Очень удивила, что ты очень хорошо на крымско-татарском языке поешь. Дашенька, Кто Лизочка, тебя учил вернись. языку? А ну скажи. Лиза, ты слушаешь меня? Да. Ты где училась крымско-татарскому языку? В школе? Дома? Нет. Дома. С мамой? Да. Ой, молодец, умничка. Безупречно. Есть вторая песня, да? Да. Готова? Мы ждем, давай. Прошла зима, снег еще лежит, но уже домой ласточка спешит. На ее пути голые моря. Ты лети, лети, ласточка моя. Я вам честно скажу, мое сердце уже с вами. Спасибо. Спасибо большое, Лизонька. Ласточка ты наша. Селям алейкум, сенің ады? Алиева Фериде. Фериде, сен қашешіндас? 10. Ярышымызда не үшін іштирак етесің? Бұл қартанамның арзусыны. Ага, демек қартанаң пек істей, сен бұл ярышта іштирак еткеніңні, ве сен өз чығышларыңны қартаныңа бағышлажаң, doğru mu? Сені санаға дәвет етем. Buyur. Біздің іштиракшілерге бақып тап ғұрурланам. Ama анасы білмеймін қандай қалды, бәлкім де баласын телефонға шығарады. Мына анасы да келді. Сіз ғалипа балаңызды телефонға шығардыңыз. Сіз өзіңізді таныштырыңыз, лütfen. Алиева Сундус. Октябрьский қасабада яшайық біз. Музыкальный мектепте оқимыз. 2-ші сынып бітірдік. Вокал Веде ансамбльде іштирак етеміз, Симферопольде іштирак еттік. Енді келдік бұл конкурске. Біздің
Қартанамыз бек істей. Демек қартанасы істеді. Бек істей бұл конкурсқа ерламаға. Біз оның істегін шынды. Бірінші кере ме о келді жаңа сөзге? Бірінші кере. Демек Қырым татар ерварын оға қартанасы ашылады. Я сіз өзіңіз балаңызға не айта білесіңіз? Мен ерламаға істесем, мен саға ярдым етерім. Демек, о ерваса сон мешур бір адам олса, сіз оға тек қол тұтарсыңыз. Иншалла. Оле олса, оле де олсын, бір мешур адам олсын. Келіңіз, оға бақайық. Амин, сағымыз. Vatanıma hasret oldum ey güzel kurum. Men bu yerde yaşamadım, yaşlığıma doyamadım. Vatanıma hasret oldum ey güzel kurum. Bahçeleri meyveler, balı ile şerbet. Çok sağ ol Feride. Eşittik bu yerini. Maşallah. Gel ikinci yerine yerla. Hazırsın? Haydi yerla. Pınalı parmak yesturnak, altın oymak ah ah. Pınalı parmak yesturnak, altın oymak ah ah. Senin de tatlı tülüne. Çok sağ ol Feride. Seni kim öğretti bu yerlerini yerlamağa? Виктория Викторовна. Bu senin hocan, e? Iya. Maşallah, maşallah. Son ne aytayıq bu kızga? Yaxşı yırlay, aytayım. Güzel yırlaysın ama gene de sen herkes gibi bekleyeceksin neticelerini. Yaxşı? Xasivet etme, maşallah. Сайғылы достар, шымды ең жанлы дақалар келділер, ве шымды біз кенеде жюри азаларымызға сөз береміз. Bizim istidatlı, güzelden güzel balaçıklarımız. Çok sağ olunuz bugün bu yarışta iştirak etkeniniz için, bunda gelgeniniz için. Her daim hatırlanız. Siz en istidatlısınız, anladınız? Ve nasıl neticeler olsa, siz bir vakit toxtamanız, öz maqsadınızga yetiniz. Her daim öz üstünde çalışınız, hocalardan dersler alınız ve daha yüksek seviyelerge yetişin. Yazık ki, ama bu gruppada bizde bir kimse finalga çıkmay. Ama biz sizni pek sevemiz ve gelecek yılda daha bir kere bekleyimiz. Çok sağ olunuz, Allah kolay sizge getirsin. Son Gülizar, ne aytarsın? Бүгін о қадар татлы сеслі балачықларны ешіттім. Көңілім ерлай. Рифат, бәлкім сен де келечек аптағачы яңы бір ерні өңгренерсің? Yok Gülizar, men bilesem bu işini profesyonallar yaxşı becerir. Aysa, келечек апта ayны bu vaqtda biz siznен яңы istidatlı балалармен tanış olacaqmız. Көрішкенше!